I now give the floor to ubu rero noneho Mr. muri kano kanya ijambo Kayikwamba ndihaye Wagner, ha excellency Minister, madame Therese Minister of Kayikwamba Foreign Affairs, Wagner, International Cooperation, minisitiri w'ububanyi and n'amahanga Francophonie wa Repubulika of the Iharanira Democratic Demokarasi Republic of the Congo. ya Kongo. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Murakoze nyakubahwa perezida. Nyakubahwa perezida, namwe banyacyubahiro mugize iyi nama, munyemerere mu izina rya guverinoma no mu izina ry'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, munyemerere mbashimire ku bw'iyi nama mwatumije mu gihe gito binyuze mu itangazo rigufi. Turabashimira uruhare rwa perezida, turashimira uruhare rwa perezida Ajuria nabo bafatanya, kandi turazirikana cyane uruhare rw'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, manda yabo icyuye igihe. Nanone kandi reka dushimire cyane bwana Antonio Guterres ku musanzu w'indashyikirwa. Ndashimira kandi byimazeyo madamu Joyce Masuya uburyo akomeje gushyigikira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu. Mbere yuko nkomeza, ndashaka gufata umwanya muto wo guceceka kugira ngo nunamire ababaye ibitambo bari muri MONUSCO na SADC mu masaha 72 ashize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndubaha kandi ubutwari n'umurava by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ndazirikana n'abaturage b'abasivile bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishwe n'u Rwanda. Nyakubahwa perezida, namwe mwese mugize iyi nama, amateka yongeye kuduhamagara uyu munsi muri iki cyumba aho ibihugu bifatira imyanzuro. Amateka yihanganira kutitonda cyangwa gutindiganya, ariko ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo ntabwo ari amakimbirane nk'abandi, mbese ni uburyo bwo kwigeza nkana mu kuvogera ubusugire bw'igihugu cyigenga, ndetse no guhonyora bikabije amahame y'uyu muryango, ndetse ni igitero simusiga gikabije cyo kubangamira amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iteganya mu buryo bwemewe n'aka kanama gukora byimazeyo kandi byihuse mu kubungabunga amahoro ndetse n'umutekano mpuzamahanga, ndetse no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Izi ni imbaraga zihariye zahawe aka kanama n'amasezerano mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye. Nyakubahwa perezida, muri iki gihe nyine nk'uko ndimo kubivuga hano imbere yanyu, igitero cy'imbaraga zitigeze zibaho kigaragarira isi yose, aho ingabo z'u Rwanda zongeye kurenga umupaka kuri borne ya 12 n'iya 13 ku mupaka wambukiranya Goma na Gisenyi, zinjira muri teritwari yacu ku manwa y'ihangu. Baba bafunguye intambara batyo binyuze mu guhonyora ubusugire bw'igihugu cyacu. No gushoza intambara ni ibintu byigaragaza rwose ubwabyo no mu buryo bwa diplomasi. Muri Goma, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'ingabo z'umuryango w'abibumbye hamwe na SADC bari kurinda umujyi bihagije kuri benshi. Uru rugamba rero ntabwo ruri kubera gusa ku kibuga cy'imirwano, kuko miliyoni zirenga 3 z'abasivile ndetse n'abubahiriza uburenganzira bwa muntu bose bagizweho ingaruka ndetse bafatwa bugwate n'abo bagizi ba nabi, bakoreshwa mu buryo bwo kwikingira ku ngamba zabo zo gusebanya no guteza akaduruvayo. Ikimenyetso kidashidikanywaho nuko u Rwanda ruri gutegura ubwicanyi bw'indengakamere ku manwa y'ihangu bushobora kutujyana mu bihe by'umwijima mu mateka yacu. Ni ngombwa ko iyi mirwano ihagarara aka kanya, kuko buri saha itambutse iratuma aka karere kacu karushaho kwinjira mu byago mutabasha kwiyumvisha.
twanze kongera kubona inzozi mbi nk'izo twabonye mu 1996. uyu ni umwijima uri kuri paji y'amateka ya Afurika dutekereza ko ushobora kongera kugaruka. uyu munsi inzirakarengane ntabwo ari abanyekongo gusa. iki gitero kiragera kuri Afurika yose. ndashaka kuvuga ko ari uguhonyanga ikiremwa muntu. amasasu y'u Rwanda atandukanye yarashe abanyafurika y'epfo, abanyatanzania, abanyamarawi, abarundi, abavandimwe, abashiki bacu na bakuru bacu b'abanyafurika baje mu bikorwa by'amahoro. none rero mwese nk'abagize aka kanama, ibi bitero murumva ko atari ibya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa, namwe bibageraho kuko bigera ku bari mu butumwa bw'ibihugu byanyu ndetse n'ingabo zibarinda zicunga amahoro, nubwo bwose atari bo baba bagambiriwe. mureke mbishireho umucyo kuko buri munota aka kanama kadafata icyemezo aba ari intsinzi y'abaduteye. buri uko mujijinganya bitesha kandi agaciro ndetse no kutakarizwa icyizere k'umuryango w'abibumbye, ahubwo ugasanga umuryango w'abibumbye uramagana abere ku buryo bukomeye. nyakubahwa perezida rero, bagabo namwe bagore, isi yose ibahanze amaso. iki ni cyo gihe cyo kugira icyo mukora, kuko kuva ku itariki 6 z'ukwa mbere 2025 ingabo z'u Rwanda arizo RDF hamwe n'ababafasha bava muri M23 bakajije ibitero ndetse banarenga ku buryo bukabije ku gahenge k'intambara ko ku itariki 4 z'ukwa munane 2024. none ubu bigaruriye imijyi strategique nka Katare, Lubero ndetse na centre ya Masisi, mbere yuko bakomereza Bweramana bagafata Minova ndetse na Kalunga. ibi bitero byatuzaniye ibiza ku buryo bukabije ku mibereho ya muntu. ibi byatumye amamiliyoni y'abanyekongo bata ibyabo, niyo ntego yabyo, kandi nabo bashyizeho ubundi butegetsi ndetse banahindura imiterere isanzwe y'akarere. muri Goma RDF yaciye imiyoboro y'amazi n'umuriro, baborotse imihanda yose ndetse ubu banakoresha GPS jamming. iyi ngiyi ikabishyira mu kaga ubuzima bw'abasivile bari mu ndege za gisivile. tariki 19 z'ukwa mbere muri uyu mwaka wa 2025 ibitaro by'abaganga batagira umupaka byateweho cya rokete bikomeretsa abakozi babiri. ibyo byose ni byerekana ku buryo bugaragara ukurenga ku mategeko mpuzamahanga buhutaza uburenganzira bwa muntu biri gukorwa n'u Rwanda, bihishura neza intego za RDF ndetse na M23. ibi bikaba ari ibikorwa by'iterabwoba kandi bikoma mu nkokora ibikorwa byo gufasha ikiremwa muntu. turaburira kwirinda kugwa mu mutego w'ikinyoma wimirijwe imbere na leta y'u Rwanda ivuga ko iri kurinda umwe muri benshi mu bagize abaturage bacu, ibintu bihabanye n'ukuri uyu munsi. mu ndangamuntu z'abari mu nkambi z'abakongomani, inzirakarengane ziri mu moko yose, haba abakongomani b'abatutsi bababaye kimwe n'abandi bagenzi babo nabo bari mu buhungiro. huye n'urugomo ndetse n'amapfa nk'uko twahuye n'uru rugomo rw'ihonyanga ry'uburenganzira bwa muntu. ibi ni ibintu byumvikana ko ari ibibazo byose bihita byihuza no gusahura ubukungu bw'igihugu cyacu. raporo iheruka y'itsinda ry'impuguke yerekanye igipimo cy'ubukungu busahurwa n'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri kwezi, kuko toni 150 za koruta zicukurwa mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko zikajyanwa mu Rwanda, bakazipakira bakazishyiraho amakuru atariyo bakazohereza hanze. ubu bucuruzi butemewe bwangirije ubusugire ndetse n'ubukungu bw'igihugu cyacu. ibikorwa bya gisirikare bya RDF na M23 muri Rubaya, ahari site nini kurusha izindi z'ibirombe bya koruta mu karere. RDF ndetse na M23 bahashize ubutegetsi, bari kwexploita umutungo wacu ndetse banashizeho kontrole z'abaturage bahaturiye kugira ngo bakontorore.
ibyo bikorwa bigomba gutangirwa ibihano nubwo bwose ubwo bucukuzi butemewe budahoraho, ariko icyo nacyo ni igice cy'ubugizi bwa nabi bukorwa n'u Rwanda kuva batangira ibikorwa by'iterabwoba mu mwaka w'ibihumbi 2022. RDF na M23 bibasiriye gahunda zo kubungabunga amahoro ku itariki 24 z'ukwa mbere 2025 muri uyu mwaka. General Major Peter Chirimwami Kuba akaba guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru uwo yahitanwe n'abari bamurinze mu gihe yari imbere ku mirongo y'urugamba. Ku itariki 25 z'ukwa mbere muri 2025 naho abasirikari 9 b'Abanyafurika y'Epfo na 3 ba Malawi ndetse n'umwe wa Irigwe bishwe n'u Rwanda na M23. Tanka ya UN yaratwitse birenze ibisanzwe, ndetse harimo n'ubugome, harimo n'urwango. Ibyo birekura urwango ku bigo byinshi. Ibirenze byo kandi kampani y'Abanyakenya Blue Helmets in Kenya Bionga na nubu iracyagoswe, ndetse barayikupiye bikozwe na RDF hamwe na M23. Raporo y'impuguke iheruka nanone yagaragaje ko RDF n'ababafasha bo muri M23 bakoresha ubuhanga bwo ku butaka bushwanyuza za misile mu kirere hakoreshejwe za GPS ziyobora zitwa tanka antimisile. Uko kurenga ku by'intwaro gukabije nako kugomba gufatirwa mbarigo n'ababishinzwe ndetse n'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, kuko ibyo ni iterabwoba rikomeye ryica umudendezo mpuzamahanga ndetse n'umutekano w'aka karere k'ibiyaga bigari. Izo ngero eshatu ku burenganzira bwa muntu, ku bukungu ndetse n'umutekano bigaragaza ukuri kudashidikanywaho. Turimo kubona ibitero bishyize hamwe kandi byibasira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikorwa n'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida, namwe banyacyubahiro bagize aka kanama, inzira z'u Rwanda ziragaragaza kuzimangatanya inzira zo gushaka amahoro gukomeje gusenwa n'u Rwanda bitewe no kwinangira. Ibyemezo byafashwe byakandagiwe n'u Rwanda byari byatangiranye n'agahenge k'intambara kuva ku itariki 4 z'ukwa munane 2024. Hari hongerewe imbaraga uburyo bwo kugenzura igoma mu kwa 11 ku itariki 5, ariko u Rwanda ntirwigeze rwohereza abasirikare barwo 3 b'inzobere mu kugenzura ishyirwaho n'iyubahirizwa ry'agahenge k'intambara. Ibi nabyo murabyibuka mu nama yacu y'ubushize. Ku itariki 8 z'ukwa 12 muri iki cyumba, uhagarariye u Rwanda yavuze ko impuguke ziri mu nzira ziza igoma. Nyamara uyu munsi hashize iminsi 82 yose batarahagera. Nanone ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 u Rwanda rwashenye inama yari yatumijwe n'umuhuza i Rwanda Joao Lorenzo, baca amazi ubwo butumire. Ku itariki 23 z'ukwa mbere u Rwanda rwatunguye isi yose rusaba ubuhuza bukozwe na Turukiya rurenga amahame y'Afurika yo kwishakamo ibisubizo ku bibazo by'Abanyafurika. Ibyo rero ni agasuzuguro u Rwanda rwerekanye mu nzira z'ibiganiro bya Rwanda. Kongere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyemeje byimazeyo kandi yongera guha icyizere Joao Lorenzo muri gahunda ya Rwanda, kandi byemejwe na Afurika yunze ubumwe. Ni rwo rwego rwonyine rwemewe ku bisubizo by'amakimbirane ya politike hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uru rwego ni rwo rwonyine ruhuza za leta, ntabwo hagomba kuzamo abandi, kandi badushyira ku rwego rumwe nk'ibihugu byigenga. Kongere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ntizigera yemera igerageza iryo ari ryo ryose rizazamo M23 mu nzira z'amahoro za Rwanda, ahubwo bayiyobore mu nzira zemewe, ariyo masezerano ya Nairobi. Ku bijyanye n'ubuhuza bwa His Excellency Uhuru Kenyatta, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kandi kumugirira icyizere cyuzuye kandi yamaganye abashaka kumuca intege. Ibyo ni Perezida ubyivugira.
Nyakubahwa Perezida, namwe banyamuryango b'akanama, nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ibaburira kenshi muri iyi myaka 3 ishize, aka kanama karicecekeye. Aka kanama ntigashobora kunyurwa n'itangazwa ry'impungenge cyangwa gusa gukomeza gufatirwa kuri iki kibazo. Inshingano zayo zo kurengera amahoro n'umutekano mpuzamahanga, kurinda ubuzima bwa muntu hatarobanuwe inkomoko ye, ubwoko cyangwa idini n'igitsina. Aka kanama ni igihamya cyo kwizerwa mu gihe cyiza cy'amahoro, iterambere n'ubukungu. Niyo mpamvu mpamagarira iyi nama gufata ibyemezo byihuse mu buryo buhuye n'ibimenyetso by'uruhurirane byagaragajwe muri raporo ziheruka ku bintu byose byatumye tuza hano. Rero turasaba inama njyanama y'aka kanama gashinzwe umutekano gutegeka u Rwanda guhagarika imirwano, kandi musabe byihuta abasirikare b'u Rwanda mu duce twose barimo gusubira inyuma. Aka kanama k'umutekano kagomba gufata ibihano bihagije, harimo no guhagarikirwa ingendo. Si ukurwanya gusa abakomeye muri RDF, mwanarwanya abashyiraho ibyemezo bya politike bagira uruhare muri ibi bitero. Akanama k'umutekano kagomba gufatira mbarigo ku bicuruzwa bajyana hanze no ku mabuye yose yanditse ku Rwanda, cyane cyane nka koruta ndetse na zahabu, mu buryo bwo gushyira iherezo ku kutubahiriza gucukura imitungo kamere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro. Aka kanama kagomba guhita gahagarika stati y'igisirikare cy'u Rwanda mu kujya mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu bindi bihugu, kuko ibikorwa byo kwihuza kwa RDF na M23 birahonyanga ku buryo bukabije ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Icyanyuma nuko aka kanama k'umutekano kagomba gushyiraho itegeko ryo kugurisha no kohereza intwaro mu Rwanda bikorwa n'ibihugu cyangwa ibigo byigenga. Intwaro ntabwo zigomba gukoreshwa n'igisirikare cyafatiwe mbarigo nka M23. Nyakubahwa Perezida, bagabo namwe bagore, aka kanama gafite ingingo ikomeye. Rero kudafata ibyemezo ntabwo bishobora gukomeza kwihanganirwa mu gihe turi guhura n'ibibazo bibangamiye igihugu cyacu ndetse n'akajagari gakabije mu karere gaterwa n'abadutera. Kubera ko buri munsi mukomeza kwirengagiza amahame y'uyu muryango, rero turahamagarira aka kanama kuzuza ingamba zigaragara muri chapitre ya 7 ya UN Character mu kubungabunga amahoro no kurinda ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage ba Kongo batewe imbaraga n'ibyifuzo byo gukomeza kubaho mu mutekano, kubaka iterambere rigaragara hamwe n'ibindi bihugu by'isi ku rwego mpuzamahanga bishingiye ku kubahiriza amategeko ndetse n'amahame y'ubutabera. Kandi icyifuzo ntikizahagarara. Twabashishikariza kwandika paje nshya ku murava ndetse no kwiyemeza, aho agaciro ku mpande nyinshi n'ubufatanye biganza. Amateka azabibukira ku cyemezo mugiye gufata uyu munsi, nk'uko azibuka ukudacogora kwacu mu kurwanira amahoro, icyubahiro ndetse n'ubusugire. Kandi nabo bashaka gutsindishiriza ibidashobora gutsindishirizwa, tuzababwira ko nta mwanya bafite muri ibi byumba by'amahoro ku isi yose. Kuri abo bazana imvugo zidafite ishingiro, icyaha cyo gutamba ubuzima bw'inzirakarengane, imvugo ishaka gutsindishiriza icyaha kidasobanutse cyo gutamba ubuzima bw'inzirakarengane, icyubahiro ku bihumbi by'abantu babangamiwe n'ibihumbi amagana, turabasaba guceceka kuko hari ibimenyetso. Abanyekongo berekanye kwihangana, icyubahiro no kwiyemeza, basaba icyubahiro nk'urugero rw'ubutwari batewe no gushaka kubaho n'umutekano, kubaka iterambere ry'ejo heza no gutanga umusanzu muri gahunda mpuzamahanga. Ibyo ni ikimenyetso
cyo gukomera kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi uku gukomera ntikuzigera kugwa hasi. Murakoze. It will never be crushed. Thank you. I thank the Nshimiye Her Excellency cyane Ha Excellency Miss Kayikwamba Wagner kuri iyo for her statement statement. atugejejeho. Ubu rero I now mpaye give the urubuga floor to the uhagarariye u representative Rwanda. of Rwanda. Mr. President, thank you for giving the floor. Allow me Murakoze nyakubahwa kumpa ijambo. Munyemerere nshimire Perezida wa Nigeria ku kuba atuyoboye hano mu kanama k'umutekano muri uku kwezi kwa mbere. Nanone kandi turashimira Angola nako Algeria kubwo guterana kw'inama y'ingenzi. Ndazirikana ibisobanuro byatanzwe mbere na mbere na Bintou Keita, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lacroix, Joyce Musua n'abandi. Uruguay, South Africa and Burundi. Mr. President, Ndakibuka kandi ibyatangajwe na Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibya Angola, Irigwe, Afurika y'Epfo ndetse n'u Burundi. Nyakubahwa Perezida, u Rwanda rubabajwe no kwangirika kwa situation iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bibazo biriho byashoboraga no gukumirwa iyo guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekana ubushake bw'amahoro. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ibyangombwa byose nkenerwa byageza ku bisubizo bya nyuma byahagarika amakimbirane. Umuryango mpuzamahanga wari witeze ibizava mu masezerano y'amahoro ya Nairobi n'aya Rwanda nk'uruhande rumwe, yari kugarura umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no ku rundi ruhande ari ukuzamura ibiganiro hagati y'abakongomani ubwabo hagaragazwa ikibazo muzi cy'amakimbirane. Ibi byajemo kwinangira kwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kutaboneka kwa Kongo, kandi mu gihe ariyo ifite imitwe irenga 250 y'inyeshyamba harimo na M23 n'indi mitwe 14 yose ikomoka mu mahanga. Iyo mitwe harimo na FDR, iyo akaba ari umutwe w'abajenosideri n'indi myinshi. Nyakubahwa Perezida, ibiganiro bya Rwanda byabyukijwe mu kwa gatatu muri 2024 byageze ku ntambwe y'ingenzi, kuko ku itariki 31 z'ukwa gatandatu 2024 ba minisitiri batatu bemeranyijwe agahenge k'intambara biturutse ku mbaraga u Rwanda rwari rwabishyizemo ku itariki 4 z'ukwa munane 2024. Uyu ni umuriro byari byoroshye ko ufatwa kugeza mu kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2024. Banyamuryango rero, kuva mu kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2024 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo zayo arizo FARDC bafashe umwanzuro wo gukuraho uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Batangiye kohereza ibiturika biremereye cyane, harimo n'ibitero bya za drone, ndetse banohereje ingabo ku mupaka wacu zigizwe n'ibihumbi 10 byose by'abasirikare. Ingaruka rero zo kurenga ku gahenge k'intambara, biyemeje kongera imbaraga mu bikorwa bya gisirikare, batangira kugaba ibitero by'umusubirizo kuri pozisiyo za M23, ndetse icyo gihe banafata uduce twinshi. Twe twababajwe nuko umuryango mpuzamahanga watangiye gukondana M23 ngo bave iwabo, kandi abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatanya barimo kurenga ku gahenge k'intambara
kandi ako gahenge k'intambara karebaga bombi. Ubwo rero bose bagombaga kukubahiriza. Ibintu byarushijeho kuba bibi cyane ubwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zazanaga ibitwaro biremereye hagati mu bice bituwe cyane, harimo n'ibice byegereye inkambi, barenga ku mabwiriza y'umuryango w'uburenganzira bwa muntu nk'ay'umuryango mpuzamahanga w'ubutabazi Croix Rouge ndetse na Médecins Sans Frontières. Ibyo rero byatumye hagenda ubuzima bw'inzirakarengane. Nanone kandi ibyo bikoresho byongeye gukoreshwa mu kurasa bya bombe mu turere twose M23 yagenzuraga nta kurobanura. Byinshi muri byo bibombe byagwaga ku baturage. Ibi byatumye rero habaho kubura ubuzima ku bato ndetse n'abakuru. Nyuma yo kwegezwayo ku itariki 15 z'ukwa 12 muri 2024, u Rwanda rwakoze inama yo kuburira bagenzi bacu ko byari bimaze gukabya mu gushaka gukemuza amakimbirane, imirwano. Bashyize imbere ingufu za gisirikare nk'aho bagahuye mu karere nk'uko byari byarashyizweho ko bakwiye guhurira hamwe bagashaka igisubizo kirambye cyo kuva mu makimbirane mu biganiro. Ubwo rero amakimbirane yakomeje kuzamuka, ni nayo atugejeje hano uyu munsi. Nyakubahwa Perezida, namwe banyamuryango, mu nzira y'amahoro ya Rwanda, ibyo urwego rw'abaminisitiri bemeranyijeho byagezweho. Harimo ko hagomba gusenwa umutwe w'abajenosideri wa FDLR, hanyuma n'u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka. FDLR ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'ituze ry'akarere iyo igizwe n'abasirikare bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yahitanye abarenga miliyoni. Imyaka 20 irashize bayitagatifuza hariya muri Kongo. Muri Kongo ikomeza kugenda yinjiza abarwanyi, rero ingaruka zikagera ku batuye aho baba ndetse bakanakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside yo kurimbura Abatutsi mu baturage ba Kongo. Ibi rero nibyo byatumye habaho gutotezwa no kwirukanwa, bituma havuka ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi bikwirakwira ahantu hose muri kano karere. Abandi bajyanwe mu nkambi z'imbere mu gihugu. Uyu munsi FDLR yarenze urwego rwo kuba umutwe w'amacakubiri, ahubwo uragenda wihuza na leta ya Kinshasa. Ayo macakubiri ahinduka strategy ya leta ya Kinshasa. Banyamuryango mwese, umushinga w'amasezerano ya Rwanda wagombaga gushyirwaho umukono mu nama yo kuwa 15 z'ukwa 12 2024 wari ufite ingingo 3 ziwugize kandi zumvikana neza, harimo n'umuhuza nawe abyumva neza. Izo ngingo uko ari 3 harimo ikibazo cya FDLR, ingamba z'ubwirinzi bw'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'ikibazo cya M23. Uko bizakorwa byari byemeranyijweho n'abaminisitiri batatu. Mu kwa 11 mu mwaka w'2024 hasinywe ingingo 2 za mbere, hanashyirwaho ingengabihe yo kurimbura FDLR no gukuraho ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi. Ku kibazo cya M23 nticyari cyagakemutse. Mu gihe rero ibihugu byombi byari mu mpaka tubiganiraho i Rwanda, dukora pura y'uburyo FDLR yakurwaho ku kibuga, byo byari bitandukanye cyane. Uhereye ubwo abaminisitiri bahuriraga mu nama ku itariki 21 z'ukwa 3 2024, mu gihe kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeraga gushyiraho pura yo kurimbura FDLR
kwishyira hamwe kwa leta ya Kinshasa na FDLR byafashe indi ntera. Nk'uko twabivuze, ntabwo byari byarigeze bigera kuri urwo rwego nk'uko nabivuze. Niba uyu munsi FDLR yiyunze ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni umufatanyabikorwa. Nubwo ku itariki 25 z'ukwa 11 2024, igihe ba ministre batatu bari bizi hariya i Rwanda basinya wa mushinga, hari n'inama eshatu zo ku rwego rwo hejuru hagati y'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FDLR i Goma. Ibi rero byahise byerekana ko badashaka kwerekana ukuri, ndetse bagaragaza n'ubushake buke bwa politike mu kwihuza kwabo na FDLR. Nubwo amasezerano yari yaratangijwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kujya mu biganiro bya Nairobi, Minisitiri wa Kongo yanze yivuye inyuma mu gihe cy'amasaha 9 yose kugira na ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23. Kubw'ibyo rero, mu gihe cyari cyo kiri ku murongo w'ibyirwa, igisubizo cyari kimwe gusa, kwari ugusubika inama, kuko u Rwanda ntabwo rushishikajwe no gukoresha imbaraga kuri ayo mahirwe. Niyo mpamvu rero abakuru b'ibihugu bagombaga kujya i Rwanda mu nama yari ku ngingo imwe gusa yo gusinya ayo masezerano. Ubwo rero mu gihe nta masezerano natwe twari twasinye, nta mpamvu yari ihari y'iyo nama usibye kuyisubika kugeza igihe ibibazo byose bizemeranwaho. Nyakubahwa Perezida, namwe banyamuryango, ibikorwa bya gisirikare bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biherutse, harimo imyitozo ndetse no kwihuza kwa FARDC, FDLR na Wazalendo hamwe n'ibihumbi 10 by'ingabo z'abarundi, abanyaburaya b'abacancuro bagera ku 1600 na SADC na bamwe mu ngabo za SAMIDRC, byerekana guhungabanya gukomeye umutekano w'u Rwanda ku buryo butarabaho. Mu myaka 2 ishize, Perezida Tshisekedi ubwe yatangarije ku karubanda ko azahindura ubutegetsi bwa Kigali. Icyo rero ni ikibazo kiri seriye kuri twebwe. Umukuru w'igihugu utangaza gukuraho ubutegetsi bw'ikindi gihugu ni ikibazo tutafata nk'imikino. U Rwanda kandi rwatengushwe n'umuryango mpuzamahanga wananiwe guhagarika gukoresha abacancuro muri iki kibazo. Ibyo byerekana kurenga ku masezerano y'inama nyafurika yo mu 1977 n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye yo mu 1989 yerekeranye n'ikoreshwa ry'abacancuro. Ifatwa ry'umucancuro wo muri Romania witwa Korati Puritra mu kwa 12 muri 2024 bishimangira ubukana bw'iki kibazo. Kugeza ubu ntacyo byigeze bikorwaho, ndetse n'aka kanama ntacyo muri kubikoraho, ndetse n'umuryango wa Union Européenne ntacyo ubivugaho. Nyakubahwa Perezida, namwe banyamuryango mwese, ndashaka kubabwira iby'ingenzi ku byo u Rwanda rubona kuri MONUSCO hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere na mbere byumvikane neza kandi bisobanuke ko u Rwanda atari umwanzi wa MONUSCO, kandi nta muntu n'umwe ushobora kubangamira abarinda amahoro. Ariko ibimenyetso biragaragara kandi birivugira. Impungenge z'u Rwanda n'eshatu. Iya mbere, Monique nyuma yaje kuba MONUSCO bwa mbere yoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu 1999. Ubu hashize imyaka 26 yose. Kimwe mu by'iyo MONUSCO niyo Monique zari zaje gukemura kwari ugusenya FDLR. Byarangiye ibintu bikomeje kuba bibi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva bahagera. Icya kabiri, mu gihe MONUSCO yongererwaga manda, aba barinda amahoro no gucunga umutekano w'abaturage aribo MONUSCO hubwo
yagiye mu ihuriro ry'abantu bafite intego yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda kandi narwo ari umunyamuryango wa ONU. Kubera ko iri huriro ryishyize hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo n'indi mitwe yose navuze mbere, bashyigikira Perezida Tshisekedi kugera ku nzozi ze zo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, kubera ko yazanye izo ngabo zose kubera uwo mugambi. Iki nacyo ni ikibazo dufata ku buryo bukomeye cyane. Icya gatatu, MONUSCO ishyigikira ibikorwa bya gisirikare bya FDLR n'abacancuro b'abanyaburayi bica amabwiriza yo mu 1989 ya ONU. Ibi ntabwo byemewe, kandi MONUSCO biyiviramo kwisanga mu mirwano mu gihe yakagombye kuba nta ruhande ibogamiyeho. MONUSCO yakagombye kwibanda ku kurinda abasivile cyane, abari mu nkambi z'imbere mu gihugu, aho kujya kurwana ku ruhande inavangura. Iki nacyo ni ingenzi cyane cyane ko kiri mu byayizanye, kandi inshingano zayo ntizigeze zihinduka, kubera ko ingaruka z'iyi mitwe yitwaje intwaro cyane cyane nka Wazalendo na FDLR bakoze amarorerwa akomeye hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Rero ingabo z'umuryango mpuzamahanga twese duhuriramo ntabwo zakagombye kwivanga muri ibyo bikorwa bibi by'izo ngabo. Nanone ariko u Rwanda mbisubiremo rushyigikiye MONUSCO, kandi nta n'ikibazo kindi rufitanye nayo uretse ibyo bibazo bibiri bitatu. Nyakubahwa Perezida, ibyo turi kubona uyu munsi ntawe byatangaza, ni ibyisubiramo nk'ibyo mu myaka 12 ishize. Ni umusaruro w'imiyoborere mibi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite ibibazo uruhuri. ONU nayo ifite uruhare runini mu makosa yo kutabona imvano muzi y'iki kibazo, ikemerera abo batemewe gukorera ku mugaragaro kandi irebera. Ibyo tubona uyu munsi bitwibutsa mu by'ukuri mu mwaka w'ibihumbi 2012 na 2013. Icyo gihe nta gisubizo nabwo cya politike cyafashwe cyakwizeza ko ikibazo cyakemutse mu mizi yacyo. Banyamuryango, ubu twe duhagaze ku kunenga bikomeye, kuko dukeneye inzira zigaruka mu nzira ya politike n'iya diplomasi zibanda ku bisubizo. U Rwanda rurabona ko ibyo bisubizo byazamo n'abandi bahuza bo muri Afurika ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga. Twe twiyemeje ibiganiro byo mu karere, ibya Rwanda ndetse n'ibiganiro by'amahoro no gukemura mu mahoro iki kibazo, kandi turiteguye mu biganiro by'amahoro, kubera ko twizeye bikomeye ko nta gisubizo cy'intambara kuri ibi bibazo. Bigomba gukemurwa mu buryo bwa politike na diplomasi, ndetse n'abafatanyabikorwa bose tugakorera hamwe. Rero kugira ngo ibyo byose bigerweho, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gufasha nyuma y'ibi byose. Iki ni ikibazo cya Kongo, niyo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gufata iya mbere mu gushaka igisubizo cy'iki kibazo. Ntabwo kizava ahandi. Birashoboka ko babigira ibyabo n'ubushake bwa politike, bakanareba umuzi w'iki kibazo, bakacyumva neza, bakagiha umurongo. Noneho abafatanyabikorwa batanga wenda umusanzu, ariko ntibishoboka ko babigira ibyabo ngo babikemure. U Rwanda ruhagaze ku kubaha uburyo bwose bushoboka bwo gushaka igisubizo cya politike, ndetse abahuza nabo bireba bose bagahabwa agaciro kangana. Murakoze.